بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ريان کے دیوانا سیزن نang emme habe funna marhaba ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ರಮಲಾನ್ ಮಹ ಗುಡ್ಗೆನ್ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಂಗೆ ದಿರುನ್ ಗೆ ವಟ್ಟಫಾಳಿ ಪಟ್ಟನ್ ಪರಂಬಿ ಗೊತ್ತೋಗೆ ಇಶಾದಿ ಮಟ್ಟಕ ಪುಲಿಗೆಂದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಹತರು ಬೈ ಎತ್ತುಗೆಂಬೆ එන්නම සල්ගොන් මිහාරමි ජෙහෙලනි මි ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ ෆොරතම බෑක් මුගව දෙන් මි බය බල්වාරබ Orenjo. Maduhawaadenu orenga keikinu Okay one FRKS. Okay one. okay nuwane haru nukanne waani tihin ka tianu kawen nukurati be meadu Orenjo. Adu bandu hai kal. be karwa kono to kowe tita deva tiriya gos mastal ganage ganna deval tiriya gos mastal ganage ganna tiyen oti baba ki waru jeheta ikan gos hingala hadal balo ashigad go waru jehene ra de teduwe gen de Orenjo. Adu bandu hai. Orenjo. Baru kata free hai. Orenjo mana dari phone wa tu bedani. الله أكبر الله أكبر الله Io miedo. यार भैया कुछ कहाँ दूर بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد لبت أخونا أختم الله سبحانه وتعالى روديا بهيغتم قدسي حديثك قالوا من خبر دفافاوي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به آدم درياගේ කොම්මෙ අමලෙව්වස් වනි ඒනේෂේ රෝද ෆියවය හමකෂවරුන් රෝදවනි තිමන් අල්ලාහෂේ ඒ රෝදේ සවාබා ධර්ම දෙවවා හොෂේ තිමන් අල්ලාහිමේ ශක්කනේ කොම්මෙ අමලෙව්වස් අල්ගුනමින් කරා කොම්මෙ අලුකමෙව්වස් ඒගේ සවාබා ධර්ම දෙවවානේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එහෙනම රෝදේ කි වර ખાસ අලුකමෙ රෝද අලුකම් ખાસවමුගේ සබබුන් ඒ රෝදයාගේ සවාබා ධර්ම දෙවවානේ මින්වරු අල්ගුනමින්ගේ තරෙන් හැම එකක වෙස්නේගේ එහෙන්කමුන් රෝදාගේ සවාබා ධර්ම දෙවමුගේ වාහක අවමා එකීගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙංගවනි ඒ රෝදේ සවාබා ධර්ම දෙවවා හොෂේ තිමන් අල්ලාහිමේ එහෙන්කම ලොබති අඛුනා අඛතුම් රෝදෙති බෙ හින්දු ගලගොණුමෙන් කෙත්තරි වංජේන රෝදෙති බෙ හින්දු ගලගොණුමෙන් අලගොණුමෙන් මිතිබේ අලුකමගේ කමුගේ හුසාස් එතර හෂිගේ හුන්නන් ජේන හමයායකේගා
e rodaage matiwerikan algonumenge hitun emme faharak wes kaswalaage nuwane eheni rodeki ei algonumenge ketterikan imtihanu kurumatta algonumenna hawalu kurefa walukame Allah subhanahu wa taala ketteringe wahaka bayan kurawa wahi kurawa fawani innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab hama kashorum ketterinna emihunge sawaba ajru emihunge sawaba daruma timan Allah devwa hushi hisaben netiye enkam hisaben neti algonumen rode tibejjekam gawanama ketterumuge sawaba daruma Allah subhanahu wa taala devwana shakkenne rodaga terega ketterikamuge waraggina bawettanga bahimene Allah subhanahu wa taala alukan kurumuga ketterum Allah subhanahu wa taala haram kurawwa fawa kandattaka duruhelumuga ketterum adi Allah subhanahu wa taala ge qada qadaran imamu matiga tibuma ketterum migotun banduha hunukama algonumenge duniyevi eta kandattaka dukollagin tibe tibumun algonumenna ketterikan evadasse mi ketterikamuge sifa algonumenna das nuwakamuge wanama mi roda hagigatu algonumennaka maabudu faida nulibe Allah subhanahu wa taala ehenihen alukantaka rodeya emme boda tafatu kurbe sawbaki mi hagigatuga hedde farata algonumenna ademedugawa amanat ekkamuge wati namadu nuwata ehenihen alukamekkamuge avies algonumenna dekkunterikamayekege alukan kolle vidana hennames balan hunna mihayaka ei dekkunterikamayeke kura alukamekka negidana names rodeki e rode veriya hedde farata ademeduga onna amanate emiha mihun kurimatiga roden hurefa dem mihunna ekahriwa wagutuga nuwata emiha ekahriwa wagutuga den emiha roda gelle kame nuwata Allah subhanahu wa taala haram kurbi kame kuriyas ebbas insana kanuen engene names Allah subhanahu wa taala ekkala rodage khassa kami bayan kurawani ei emihaya roda veriyaya Allah subhanahu wa taala demandugawa mi amana e amana tan emiha rakkaterewati lobate akhunna ukhtum rodage me ketterikamuge filawlu algonu menna dasnuwa kamuge wanama ramadan mas nimigan da hindu algonu menna hagigatu ga rodage emme bodu faida nulubi hinga dana hinkamu rode tibe hindu algonu men abadu sandanuge bahattan jene mi khas alukamege matiga kam tibi Allah subhanahu wa taala kiyamanterikan ada kurumuge matiga kam tibi adimi kiyamanterikan ada kurumuge sawabon den algonu men hayata badalutaken annanakan badalutaken naanna kamuge wanama mi kiyamanterikan adi hegotu galgonu men adanu kurave Allah subhanahu wa taala algonu men mennaki ilahu taala furihamakutu kiyamanterikan ada kuraba ikamuga lawwash wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin ade nemige media den mi segment ki wes wefunna gina malumat ke libigen dia segment ekam gaw met kurun hasako maja gotaka dirulumuge mi masara gule gina malumat ke wefunna libigen dia segment ekam gaw met kurun kuridemeti mudarribge baga magan gotiga mehmani bedeneverin darin tarbiyat kurma gule irshad ballawada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أقول من جت تكودينا علم فور كودين مكي أقول من بامب فانج زماء ميقولون بامب فان إميهم جدارينا وقلنا دي علم تهوج تريجا إم بدو إسكام الدين جهين كماكي أي إسلام دينوجي رانغالو صح معلومات ekudinna for kodinu islam deena ki ilmu erkama gowala din nista kunnan uganna dinuma gowala din kirtman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadith basfurto enge gotuga ilmu hasil kurman e nikumegen ule miha ge misala ki Allah subhanahu wa taala ge maguga jihad kurman nikume ule mihi ge misale envima arunum ge darinnan ebeje ilmu hasil kodde ekudinnan ilmu hasil koddinu mattaka fahiwefawa fursotan ekudinnan eba bunel denjehe kommekas emme tuttu irun feshigen awgon menge darinna ilmu uganna devijjekam gawanama ekudin boduwamun annairuga ekudinnaki islam din deke lobiwa baigge gotuga vigendane ekudinna bunel denjehene darfulae namadaki kuranjehene echchekama ekame kurumun elibe sawaba ekame nukurumun elibe azabu nuwata den emiha kurimati wane kantattan algon menge darinna me ilmu algon menge ba for ko denjehe namada gulun huri tafat hukumta algon menge darinna eba bunal denjehe tahir wuma gule hukumta algon menge darinna eba kiya denjehe darfulae awre ki kobakama awra niwa kuran jehni kiwekama awra niwanu kofikam gawanama den emiha ken evigendana gottan algon menge darinna eba kiya denjehe ehwema huriha dimalakum ves alumge darina ilmu hasil koddenjehe ilmu for koddenjehe
adihama ehemme ilmuge waaka dakkaruga tuttu iruga nuata kuda iruga hagigatuga mi ekudinna ilmu forukod dinumattaka bamba faana libigenda waran aguhuri fursatenni kujja kuda iruga kiyewa hivveswana ekujja ekama fori jessi waraka ekama ekujja hijjessi waraka ehemwima hagigatuga kuda iraki mi nuata kujjaage tuttu iraki mi hagigatuga kudinna ilmu hasil kurumattaka bamba faana libigenda waran aguhuri fursate algon minge tereng komme mammeki nuata komme bappeki ilmu hasil kofwa bappekam go faharega nuwa hingaadane namaves algon men komme mammekus nuata algon menge komme bappekus azum kandalam vi algon menge komme mihegges darienna rangalu ilmu hasil kodde beleni virege gotuga vegen dambe sawbaki algon menge mituttu kudin boduwamun anne iruga mi ilmu hasil kurefa nuwakam ga wanama ekudin gos magun diumge fursatu warab bodan eba fahivegen ebate ehwima rangalu ilmu rangalu maalumatu ekudinna foru kodde vijjekam gawanama irad kurveya ekudinna ki diriolumuge maadanuga kamiyab kudintakkamga vegendane algon men ilmu ge waaka dakkaruga wakin khasako samal kan dein jehini kamen ei dina gulun huri sahha maalumatu darinna foru koddinu gina faran algon men school algon men ge daring school nimmuma fahuga tafatu ekeki daara tahuga masakke kuramu midani dini maalumat hodumge shaugu ebba fara kon hure envema algon men ge kuda algon men ge darina kudairuga e sahha maalumat sahha ilmu foru ko devijjekam ga wanama ekkala kujja e boduwegen adi komme wazifaen ada kurikam ga yes ekudinna ki rangalu maalumat rangalu ilmu lifawa kudintakekam ga irada koreviya vegendane ema lobet belen verinne algon menge darina ilmu hasil koddenje heba ekudinna ilmu hasil korma lifawa fursatuge beenu hifuman ekudinna handan koddenje he erun irada koreviya algon menge darina ki holafa rangalu darintake kamuga vegendane dua ke Allah subhanahu wa taala algon menge darina heu rangalu ilmu minbar korevun adi algon menge daringe hittan ali kuravum shukriya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade nemige mide model rib me segment kiwes bedene verina gina mawlumat ke libigen dia segment kam ga umed kuran kuri demeti haftage hadis me bagaves algon menge diriuluma hasako ramlo maha gule gina mawlumat ke himenen balwalaba عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه ماني من الله إكاليغ فان رسن لبي أبو هريرة رضي الله عنه كبان رواوغن وي إكاليغ فان ودالوي من نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي තියම් මීහකු රෝදයන් හුරුමුගා හඳාන් නැතිගෙන් එච්චෙක්කෑ බොයි හදෑෆිනම ފަހެ އެމީހެއްގެ ރޯދަ ފުރިހަމަ ކުރާ ހުށިކަމެ ފަހެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެއީ އެމީހަކަ ﷲ ދެއްވި ކެއުމެ ނުވަތަ ބުއިމެކެވެ ರೋದಮಹಕಿ ಕೆಂಬಿಮುಗ ತಫಾತು ಆದಕಾತ್ತಕ್ಕೆ ಗಿನ್ಗುಳಮಿಂದಾಮಹೆ ಮಿಕಮಾಗುಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಗೊತ್ತಂಗ ಅಳ್ಗುಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಂತಕ್ಕೆ ಹುರೆ ನೇಕಮ್ಮಾಕು ಮಿಹಾರ್ಮಿಗೆ ಸನಿ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಇರ್ಷಾದ್ अस्सलाम वालेकुम අවුන් මනනි දෙහස් 35 අන්න දෙරෝද මහ ගොස් කතත්ත කොරංජේන ගොත අද මිරෝද මහ ගොස් ડોක්ටරි ගොතම් පතත්ත කොරංජේන ගො තිබෙෆුනාම කොම්සරකන් ඉස්සා කොල්ලා ඩයිරෙක්ටර් විදාලුයි මිලියම ගො එක් ගොත මීගන් ලියෆේ ගොත කියාෂේ එනෝනි වෙජ්ජාම ඉල්ලු වෙරන ડોක්ටරුන්නා ඩයිටිෂියනුන්නා ජිම් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස් වර මස්සල් ජස්සෆානේ නමස් හිඟා දෙ කුරිය දමාව ඇති වෙට්ටිජේ ಪ್ರಥಮ ಅವನು ಬದಾದಾನೆ ರೋದಮೋ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಮಿಸ್ ಅಣ್ಣಾನೆ ಆರುದಮೋ ಕೆವಂ ಬಟ್ಟನ್ ಜೇನುಗೆ ಏಕಿ ಬಲ್ತೆ ಗೊಮ್ಮೆ ಎಬವಳೆ ನಮಸ್ ಮ್ಯಾಗನುಕೊ ಕೆವಂ ಕಂತ ಬಟ್ಟನ್ ಜೇನುಗೊತಕಿ ಎಗಡಿಗ ಬೇನು ಕುರ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಕಿ ರಂಗಳು ಗುಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅವಾಂಜೆ ಬತುಗ ಬದಲುಗ ಓಟ್ಸ್ ಬೇನು ಕುರ ವಿಧಾನೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಸರ್ಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಿಮನಂಜಿ ಬಜೆ ಏ ತಶಿ ತಿಂಬಯಕ ಬಹಾಲಾಫ ಬೊಡ ತರಕಾರಿ ಇತರು ಕೊಫ್ಫ ಅದಿ ಎ ಏಕೀಗ ಅಣಿಬ್ಬಯ ತಿಂಬಾಕೊಫ್ಫ ದೆಬಾಗೆತೆರೆ ಎಬ್ಬಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಳಾಫ ಅಣಿಬ್ಬಯ
ಓಟ್ಸ್ ಅಲಿದಾನೆ ನೂನಿ ವೆಜ್ಜಾಮು ಹಮ್ಮುಕು ಹಾರು ಬೇನು ಕೊರ ಬತುಗ ಬತುಗ ಬ್ರೆಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ಸ್ ಬೇನು ಕೊರ ವಿಧಾನೆ එයා එකීක මේ මහුග භාවතය ගොතුක හම කණඩු මසස් බේනු කර දාන කුකුළු මසස් බේනු කර විධාන අදි මේ තරුකාඩික තරේක හුමනේ ප්‍රොටීන් හුන්නේ චෙති විශාලක බුණඥාම මේ සන නුනිය මුගුග භාවත මීචිතිවස් කෙවමුග හාරුදම හිමෙනිදාන අද හාන්දානත්තාලයගෙන නුවනේ ඒකටික ෆෙම්බස් බෝන්චේ ගික්කියා කෑගෙන් බඩු ෆරන්නේ ෆෙම්බෝන තන්නේ නෝන්නනේ ඒකටික දෙතටි ෆෙම්බෝන් එබචේ එහෙම කොම්මසරක එකම විශ්නාලා هذا مي هاي السبب مي هفتاق بروجرام نمني أرجون أميد كوني شوقوري معلومات تكمل مي هفتاق بروجرام جالس كان سوون كمان أرجون دعاء كي مي بركات رملا ما أرجون ما أمن كرام دا هي ملتقى الله سبحانه وتعالى بركات لهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته